Voin hi December ni ria sang hi som ni pan ni nga ni ania. In zawa in chibai vek ule. Zalen News. Tual thattua ngai lian te azong mek. Mamit luang pola anu pui rau kimi kum somnga pakhat le. Atu pa rau kimi fanufa kum sari mi rong taka thattu nia ngai. Rau lian te kum som thum paruk mi chu. Ngor takin zon thun zom mek ania. Aizola tangin pulis ui sathiam te poin. Mamitan thleng to nia thudon ani. Mamita tanga zalen thudon danin. Anu pui le atu pa thattu nia ngai lian te hi. Ni zandar kuwa le minit som ni vel khan mamit thang. Bong vabula luang pola tanga thok chuak ten khaten. Kong sira azua lo in an huwa. Siam preite kena vangina mutu ten man tuma an huwa lain. An zinga pakhatsu chemin sa tuma. Hemi pa hian ram nuai pik zinga abibawa. Hemi nu hian zingdar ni borvel klenga. Achin chang an ngai ven nu an trin sana. He thu zialai thleng hian achin chang riat zui anitari lawani. Pulis lamruam man na siamangin. Aizola tangin ui sathiam te mamit ruai thento an nia. Heti lai hian mamit luang pol khotlang chuan. Naktu ka khotlang huapin zon na thoan tuma. Mamit atanga thudon danin lian te hi. Mamit sevel ram nuaya abibaw niya ngay ania. Akal hladrin anilo. Lian te hian upuile atupabawral nuatun tlenga. Alabik bawa vangin tual thattu ningeya ngay ania. Mi puilam thinrima sausan to vangin. Pulis laminan hu maa. Khotual lami te kuta oma lauthon omviaw to niin. Mamit atanga zalen thudon na chona soi. Tarlan to angin. Niminzing taruk borvel khan mamit luang pola. Rau kimile atupa kumsari mi te chu. An chen na ina thia mu an nia. An taksa mun sang sang kutlak na nu ma aoma. Postmortem an ni nuin. Nimin chanudar thum khan vuyan ni.